Page 470 et 471 ka tafsir al-Qur'an de sura 40. Wa qala fir'auna wi dharuni accelan tertelan aqutul Musa mi wara Musa wal yad'u rabbahu yunuddu jomi makko sitawi himo mari. So yinon mi wi mi waray mo nafiyan inni min akhafu mi hulu an yubaddila fi wata wattu dinakum dinamon kanko no mi hulani aw an yuzhira ma fi wata finni fil ardi indir ni leydi al fasada bone. Wa qala Musa nabi Musa maki inni min udtu bi rabbi mi molori jomi an wa rabbikum e jomi mo min kulli mutakabbirin imorde kala mawnintini do la yu'minu tawdo gomdina bi yawmil hisab nyalande hasbore. Wa qala rajulun gorko gowi mu'minun gomdin do min ali fir'aun imorde koneli fir'aun yaktumur kono tay musudi imanahu gomdinal makko ngalu be ko Huzaygil o wi ataqtuluna e on waray rajulan gorko an yaqula fihi mo wi rabbi Allah ko Allah jeyla wa qad ja'akum gomdi ari on bil bayyinati hujjaji feñude mi rabbikum morde ka jommo wa in yakusi olati kadiban o fenay fa alayhi yamta e hore makko kadibu fenande makko nde wa in yaku awanon so lati kadi swadigan ko gonga makko he yusibukum haray hebay ongoy ba'dul ladhi yogay dellete yaidukum diwoni on fodude. Inna Allah andena la yahdi o fewnata man huwa makanyo musrifun fi'intin do kadabun fenowo. Ya qawm lakum hina wodani on almulku lamungon al yawma hande zahirina ko fulu be fil ardi hore leydi ndin faman yansuruna kono ko homboni wallowo en min ba'sillahi immorde lette Allah den in ja anasidi aroyi en jango. Wala fir'auna wi ma urikum mingoy mi hollali on illa ma ara sona ko mi yikon wa ma hadikum e kadi mi fewnali on illa sabila rashad sona ila wal pewal. Wa qala alladhi wi on amana gomdin do ya qawm kono yo yimbe inni min akhafu alaykum bi hulani on mithla yawmil ahzab wa tahibun sifa nyalaade koneli febbinodi din mithla da bi qaumi nuhin sifa koneli yimbe nuh wa adin wa samud walladhina be min ba'dim iwtibe baaw mabbe wama Allah wanali yuridu ko fala do zulman toñugol lil ibadi wonande jiyabbe. Wa ya qawm inni mi akhafu alaykum de hulani on yawmat tanadi nyalande ewnandu yawmat walluna nyande huccitoyto modubirina harako on dogobe malakum tawanon alana min Allah imorde kala min asimin imorde dando. Wa man yudlilillahu kala Allah majjini fama law hebantake mo min hadin imorde pewal waylite. Walagad ja'akum gomdi don andi addanin on Yusuf annabi Yusuf min qabilu ko adi ko nebi bil bayyinati hujjaji feñudi ko ni do kadi famaziltum on serano fi shakkin hidon ender sikke mimma ja'akum be imorde ko addani on kon emu hatta ida halaka haba o mayi ultum wi don eyo ultum wi don lan yab'athallahu awa alla imminta hande kadi min ba'dihi ba o do rasulan nelado. Kadhalika ko wanna yudillu Allahu Allah hina majjina man huwa amma kanyo musrifun ko fe'intindo murtabun murtudo. Alladhina ben yujadiluna ben wenja fi ayati llahi fi ayati alladen bi ghairi sultanin ko alda e dalil atahum ardobe kabura mawni magatan monemo be hebata inda Allahi ka Allah wa inda alladhina ejungo ben amanu gomdimbe. Kadhalika ko wanna yatba Allahu unnotiri ala kulli qalbi e dow kala bernde mutakabbirin mawnintini do jabbari ndun darankejo. Wa qala fir'aunu wiya Haman kayo premier ministre on Haman ibni li mahana sarhan sururu etas la'alli no gasami ablughul asbaba mi yottoyto e laawi sababuji hewtoyede din ka asama asbaba samati laawi yewdi din ka kammuli fa attali afiyo mi jellitoyo ila ilahi Musa faade Allah jo Musa o rewetedo Musa o wa inni sabu min la azunnuhu mido sikkimo kadiban o fenay. Wa kadhalika kon ni zuyina cudirana li fir'auna su'u amalihi bondum golle makko den wa sudda o sakkani sabile bantugol lawol allangol wa ma kaydu fir'aun kono wonali pewje fir'auna den illa fi tababin sona nder halkare. Wa qala alladhi wi on amana gomdindo ya qawm ittabi'uni jokkelan ahdikum mi fewna on sabila rashad e lawol pewal. Ya qawm kono yo yimbe innama hadhihi alhayatu dunya ande dan do de ko gurdang aduna ni mata on dun ko nafawel gali fandungel lannaygel wa innal akhirata ande la haram hiya darul qarar ko woni galle nyibal.
man amila kala golluɗo sayyi'atan ko boni fala yujza pelle to yoɓatake illa mithlaha sona yermu wa man amila kala golluɗo salihan ko moƴƴi min dhakarin immorde gorko o unsa ma suddiɗo wa huwa tawi kanko mu'minun ko gomɗinɗo fa ulaika rayɓen ɗo yadkhuluna